no chan pui branch YMA shroi tu ku thlaktu tlanbo ladin pui le o nau tilaka thu boy zelo ni en zon me kan ne no chan pui kolsip district branch YMA in thu chu an siam an talan danin ladin puya apa kamding liana no chan pui hian an branch YMA president chu anaw ne in thu rolin kut an lo thlaka hemi chungchanga hian sai phai pi awa FIR thelonia ladin pui hi alo tlanbo mana wangin thunei tu ten an la shroi thelo ne tuna hian ladin pui hi omna chin hretalani lawa zon mek ni in omna chin hria emo lo hmunam chuan a hnuai phone number talana emo thunei tu police naiber nena lo hril hlan sak turin an nge na ne ramkal ten rong an hmu YMA shroi tu ten kuang nen rong hmun an pan Ramah Ruang chhar ne nimin September ni sompasari khan muthile mona veng in karmaram kal zawng tui veng mi le saten rong an hmu bengwana thun danin ramkal te hian rong hi an boi puingam lawa an veng lama an let le an venga in naiber an tlen nuwa an veng YMA shroi tu ten pun ngala ne he thu zela hian zawng tui branch YMA shroi tu te le ramkal te hian rong hmun mun hi kuang nen an panane mi pa nge mai chi ani po ala hret lo mizo mai che chunga moilo taka chet na thlenga wangin leitan ramthar aizol hom chunga tiamchin omlovin namdang vai mystery le helper na tho phal lawane YMA leitan ramthar branch en thu chu an siama an tarlan danin an veng hom chunga namdang mi en mizo mai che chunga moilo taka chet na chu YMA leitan ramthar branch chuan an ngai thiam lo tak zata he tiang mi man chok tor hian thei top a chua a chaw zel don bokane he tinga kan to lai nge ya namdang mi in kan mizo mai chi chunga hlian len hi kan du lovin kan lungoi theilo ani ti lan tirnan YMA leitan ramthar branch le all NGO emergency committee chuan namdang vai mystery le helper mi leitan ramthar local council area tiamchin omlawa na tho phal lawane tin an tarlang an branch YMA shroi tu ten na tanga zalen thudon danin he thil hi karkalta zir tom ni September ni sompathuma thlenga nia an thu chu hi an veng chunga namdang ten an zom thalea poi khoi tu po man chu nge anin be sei ti an soi ne